Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyam bat penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Ka East West Group of Institution Bangalore, ka khot admission nakabenta ka nursing but paramedical course, ka bala ithu da ka Indian Nursing Council, ka buy admission ka badunatam, but she's pa percent ka jinyokam. Pila ru ban apply da ka education loan. Manager Kamanha Homestay ulayat hu bahakar pu artre ujemang arajar arhusan hakapur shi beji AA minsingi uraja Raghuvanshi bat kasunam Raghuvanshi kilawan wa jaka bansa hakani ko homestay hende barok ki kamera kila upload bat om dan jaka show kumta kila kerpat pencu jaka banbu yakapla chongki bat kinsawan phabiang sho homestay hakapur janmit lani hakasing ke babut namar bakimut belet shwa shenong riat kumta hakajis ngosen namar ba yakaplaru kithum haskuti la ai jaka yaki banbu yakapla hande shua ban ai jakaru klashim ki ID bat ki phone number jongki bat namar ba gadiga rukom banle ki hapru bantep dan ayu hapo pla ban pentikna bakim de ki tiar ki babian ni ki tiar ki basniu kumta uraja ula pen yakapla badan tangki jan bat kumta ko homestay kala ai jaka yaki banbu yakapla Aku tu kesingi kedai hak kesingi arfu atarik mah mensingi kedai singi kapor shibaje duna tegi wanang ni ki ong bangi don kamrum ki warum kim don buki ki warum te kasni bok bria to kasni balai bangi la full ngim don room chu ngim light room chu te ngapai ki bria long ba kalage ki tum kim don jakabu kim na skuti te mo te haga ding kata den long ki request ngi bangin chubu tanggal lagi nomor bagi mulai kaswa te kim don jakabu tekin wajah kasaman singiru at nama bagi omba kim datib lahat man lai chano ma tegi omba ngi kai tegi omba ngi request ngi bangin bu dia kita lagi chongki tengi ong tolong hakacing long barabar tu ma ngi isnai sau snai kum ta keno tengi bu tama syapan bu beri kadeka ka proses chungi ba ngin hap keli banyak ki kan ngi hap keli shoi ki beton yang tua lagi ngi menut bangin cibu kumaro tegi spen yang tu bagi don ki jan ki sei jan ye le chong bakin le pong station oriat ma play tracking tegi ong bu menta ngin wan sim janmil ladang ngin wan janmil ngin wan la shanya la chisi namar kin le sa chanong rian kalom taken te ngi shuyo tangu contact number bat kerteng jong tu brio buraja namar ba jing sha ngim ju kalom ne habaki wan bu luggage ki guest ki jongi ba booking ngi bu kata ngi check in shwa ngi sim ki ID kini kita bat ngi sabu ngim la ba chu to phi te tu kasni bade gitu kalong no hakajing sausen ngi shubu bat ki ID ni taru ngi miss na kan long chano hi bangin lej page ki jington jing jengki long ta ngi su ong pen iki lagi mal bangi ka ban tip dan janan yu tangata kana bangir ngin long on the safe side biru safe side long ta kan ma haka jing bun kam em kalong ngim ken mau haka jing bun kam ba pi itu sing ke jur baka slabro ngim ken mau te kum ta hi tamba alis u kontan number ngi dan bet mangi klam persang long ngi kam yo ngim ken mau ban kontak ki bukan tan nomor utam behang tu hami hadas sudah ada yang kata nomor page haka jimbun kam ngomong hamtam lagi ni ki por baki yang dei kini ki por season ngim juyo rest non step di mana met ka kambay ngin like por hadu kandai steng so jimet ngi yo ban rest kalau ngomta te ngim juyo itu kata apa ngin page news nadu bangi banaya katu kumto nadu katu ka por yang tarangi ken mau banyak page news man kasngi kalau ngomta ibun kam ngin page news no ten masan tip ya katu ngisu antat badai maki marga CCTV ru ngidang yawat ma te ngisu antat badai maki tengi phone sa police station kan jangi hanover no sete komta tara gitu te hadin something rusing te rang sim nomor bangiru ngi kami ya pentip tengi hadin kita gisni tara aku argi wan bu te tara aku kembali ngamtip tikena katarik ma yo ngabakalaru ma tang balong umtahi kede. From the hills of the east, a new voice rises. Hello Meghalaya, our state's first ever OTT platform streaming stories, music and dreams. From folklore to films, beats to breakthroughs, this is where culture meets creativity.
Discover award-winning talents, breakthrough creators, and untold stories that deserves to be seen. From soulful podcasts to live streams and dreamers. This is your stage, your spotlight. Hello Meghalaya. Your story starts here.